Romeo na Juliette nicyo kimenyetso cy'urukundo ruzwi cyane mu mateka y'inkuru z'isi. Bamenyekanye kubera gukundana cyane nubwo imiryango yabo itari bashyigikiye. Menyako Samuel Fisher na Hilbert Fisher nibo bantu ku isi bafite agahigo ko gushyingiranwa bakundanye imyaka myinshi. Aba bombi bakoze ubukwe nyuma y'imyaka 36 n'iminsi 260 bakundana. Bivuze ko buri wese afite message cyangwa ubutumwa bw'undi bwo muri telefone burenga 13660. Menyako Ushatse wavuga ko urukundo rwa Yowe Bogart na Roxanne ari rwo rwamenyekanye mu gihe gito cyane mu isi, ariko kandi ukanemeza ko ari rwo rwamaze igihe gito ku isi. Ukaba bombi bakundanye iminsi 36 gusa. Ubwo ni amasaha 868 gusa. Ubaza ubutumwa boherezanyije burenga 72. Menyako Jack Dawson na Rose Dewitt Bucatel baburanye hagati y'iminsi 2 n'3 bahuriye muri bwa bwato bwa Titanic. Barakundana kugeza burohamye. Jack Dawson arapfa. Bitandukanye n'ibya Yowe Bogart na Roxanne twavuga ko byari ibya scam. Menyako Shah Jahan yari umwami ukomeye mu Buhinde. Yakundaga cyane umugore we mu Mutamazi Mahal kurusha ibindi byose byo ku isi, ariko ibintu byahindutse nabi ubwo Mutamazi yapfuye ari kubyara umwana wabo wa 14. Urupfu rwe rwateye Shah Jahan agahinda gakomeye cyane. Yamaraga iminsi arira, umusatsi we wahise uhinduka umweru vuba cyane kubera agahinda. Nyuma y'urupfu rwe, Shah Jahan yakoze ikintu nta wundi wari warigeze agikora ku isi. Yubatse inyubako nini cyane y'urwibutso rw'umugore we. Iyo nyubako ni uyu munsi izwi nka Taj Mahal. Igitangaje kurushaho, Taj Mahal ni imwe mu nyubako nziza cyane ku isi. Yatwaye imyaka irenga 20 yubakwa. Yubatswe n'abantu barenga 20,000, ariko icy'ingenzi yubatswe kubera urukundo rw'umuntu umwe. Menyako Bivugwa ko ari imwe mu nkuru z'urukundo zanditswe bwa mbere mu mateka y'abantu ku isi. Inan yari imana y'urukundo. Muzidi yari umwami w'umushumba. Inkuru yabigaragara mu byanditswe bya kera cyane. Nirwo rukundo rwa mbere rwabayeho ku isi. Urukundo nicyo kiyobyabwenge cya mbere gifite ubukana bukabije ku isi. Uko imiterere y'umuntu wanyweye kokayine imyaka 10 irushwa inshuro 22 n'umuntu wirunduriye mu rukundo. Uramutse ufashe igipimo gipima ibiyobyabwenge nka immunoscience test cyakwereka ibi neza. Niyo mpamvu umuntu ukunda cyane akenshi akunze kurwara abaganga bakamuburamo indwara. Ikiganiro Menyako. Menyako Amabere y'umugore ntagangana, iry'ubumoso niryo rinini kurusha iry'uburyo. Menyako Kuryama wubitsinda bihindura imiterere y'amabere yawe. Niyo mpamvu ku gitsina gore igihe uryamye ari byiza kuryamira urubavu, nabwo byagushobokera ugashyira umusego munsi y'ibere ugasa nk'uriteze. Menyako Menyako abagore bajya kuri 45% burya bambara isutiye zitabakwira, ndetse akenshi ntoya ku buryo usanga no gushyira urutoki hagati y'isutiye n'uruhu rw'umubiri bidakunda. Menyako ku bijyanye n'imyororokere, ubushakashatsi bwakoze mu mwaka wa 2006 bwerekana ko 82% by'abagore iyo bakora kowe mu mabere bibongerera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Menyako uko utangira utuntu duto ugahozaho bituma utangira kubona impinduka zikomeye. Menyako Ubusanzwe inzuki zikora ubuki zibaho igihe gito cyane, akenshi hafi y'ibyumweru 5 na 6 gusa mu gihe cy'impeshyi. Ubuzima bwazo bwose uruki rumwe rushobora gukora ubuki buke cyane, hafi ya 1/12 cy'ikiyiko. Menyako Ubuyapani ni ibisanzwe kubona abana bari kureba TikTok mu bwogero nta kibazo, bafite telefone zitangizwa n'amazi. Aho iwacu baracyagoranye, ubyumva ari uko ikawa imenetse kuri telefone. Bamwitaga umugome kandi yari umugisha kuri benshi. El Chapo ni imana kuba yatunze akitwa Sekibi ku bandi. Uruhande rwa El Chapo wabaye agafuka imvugo rimwe, abandi bamwita ikihebe, wabo ni intwari cyane. Menyako iyi twiga yashyizwemo igikoresho cyifashishwa kumenya aho iherereye kizwi nka tracking device kugira ngo irindwe abahigi. Menyako Ubushakashatsi bw'umwaka wa 2025 bwakorewe ku bantu 98 hamwe na raporo y'umuryango w'abahanga mu by'imitekerereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Psychology Association byagaragaje ko kureba video cyane ngufi bigira ingaruka zigaragara ku bushobozi bw'ubwonko mu kwita ku bintu, kwibuka no kugenzura. Uko uzamura cyangwa umanura video cyane ibizwi nka scrolling niko buri guhindagura imikorere y'ubwonko bwawe. Menyako Basanze ubwonko bufite uduce duto twa plastike twinshi kurusha umwijima n'impyiko, kandi ziyongera uko imyaka ishira. Nubwo iba ari igihamya ikomeye yuko plastike zinjira mu mubiri zikagera mu bwonko, abahanga bavuga ko kugeza ubu hataramenyekana neza ingaruka zabyo ku buzima bw'umuntu n'uburyo zigeramo. Menyako Inyubako ya Burj Khalifa iyo ndende ku isi kuva yafungurwa ku mugaragaro kwa 4 Mutarama 2010 ikaba ifite uburebure bwa metero 828. Iyi nyubako ikagira amagorofa agera ku 163 akoreshwa. Burj Khalifa iherereye mu mujyi wa Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Menyako Inka Scout ndi umukobwa wakoreraga Korea ya ruguru yivuganye abantu barenga 105 umunsi umwe. Menyako Kwambara ekuteri mu gihe cy'isaha imwe gusa bishobora kongera bagiteri mu gutwi inshuro 700. Menyako
inyandiko zagiye zisohoka zigaragaza ko hari abagororwa bavugwaho ibyaha bikomeye barimo n'abagize imitwe y'abagizi ba nabi barekuye bakajya muri Amerika. Menyako hari ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga bayobowe na Matthew G. Campion bo muri University of New Mexico bwatangajwe mu mwaka wa 2025 mu kinyamakuru Nature Medicine, bwagaragaje ko hari uduce duto twa plastike twabonetse mu bwonko bw'abantu ku nshuro ya mbere. Ubushakashatsi bwasuzumye ingingo z'abantu bapfuye mu 2016 na 2022 bafite imyaka itandukanye, basanze utu duce turi mu bice byose by'ubwonko basuzumye. Igitangaje no ko utu duce twashoboye kwambuka uruzitiro rukomeye rusanzwe rurinda ubwonko rukabuza ibintu byangiza kwinjira mu bwonko hakoreshejwe uburyo bwa siyanse bwa PGS and MC na microscopy zifite ubushobozi budasanzwe. Basanze kandi ubwonko bufite uduce duto twa plastike twinshi kurusha umwijima n'impyiko kandi ziyongera uko imyaka ishira. Menyako Ese wari uzi ko imbwebwe y'ingoro ipfuye iyi ngabo byabanaga idashaka indi ngoro ukundi aho ikomeza kubaho yonyine ubuzima bwose, ariko iyi ngabo ipfuye ingoro isigaye ihita ishaka indi mbwebwe y'ingore ako kanya. Mu gihe usinziriye ikorwa rya collagen ryiyongera ku kigero cya 30%, bikaba bifasha mu gusana uruhu rwangiritse no gutuma ruramba kandi rworo. Ikiganiro Menyako. Kandi nyuma yo gusinzira bihagije, igice cy'ubwonko cyitwa amygdala kigabanya imikorere yacyo ku kigero cya 60%, bigatuma umuntu arushaho kugenzura amarangamutima no guhangana na stress. Menyako Ubwonko bukenera ingufu nyinshi, bukoresha hafi ya 20% by'ingufu z'umubiri wose. Gusinzira bituma ubwonko bwongera kubika glucose ndetse bigatuma udutsi tw'ubwonko dukora neza. Menyako Ubushakashatsi bugaragaza ko abasore n'inkumi babana n'ababyeyi babo bagorwa no gukunda. Abahanga mu by'imitekerereze bavuga ko abakiri bato baba bagomba kuganira n'ababyeyi babo ku byatuma bumva bisanzuye mbere yo gufata umwanzuro wo kuryamana n'abakunzi babo. Prof Joshua amaze imyaka 21 mu Rwanda. Menyako Abo kubahwa bubahwe. Prof Joshua ni umukire wa mbere mu Rwanda. Menyako Mukunda umukundishe n'abandi, ibigwi bye uzabibona. Prof Joshua Menyako niwe mana y'amafaranga, ubumuntu n'imbaraga. Ikiganiro Menyako. Byinshi kuri we, stalkinga social media ze. Yitwa Prof Joshua. Wasanga kandi uri kugorwa no gutanga gift cyangwa se wabuze umutako umanika mu nzu yawe. So ndakuya taburo nkingi ku mafaranga 8,000 gusa nyikugezo aho waba uherereye hose mu gihugu. Wigira ikibazo cyaho uherereye ku mafaranga 8,000 gusa, ndakuya taburo nkingi cyangwa ingi maze utange gift y'insirimu cyangwa se mu nzu yawe amanike taburo nziza y'insirimu. So ku mafaranga 8,000 gusa rero mpamagara ngukore taburo, tuyikora mu gihe gito cyane ko tuyikora mu gihe kitageze ku isaha. Rero nyandikira kuri izo nomero uri kubona aho ngaho, then